još recimo vaša televizija kaže, kako vladika Atanasije kaže protiv ulaska u Europu, kako je Europa, ne znam, na nas napadala, iznoseći notorne činjenice. Ali preskače ono što kaže vladika Atanasije, da Europa ima drugo lice i da u Europi postoje mnogi čestiti ljudi koji ne mogu da dođu do riječi i da kažu pravu istinu Srbima. Gospodine Zukorliću, vi imate univerzitet u ovoj državi. Vi imate takva prava u ovoj državi kakva bi ja samo poželjeti mogao u Bosni i Hercegovini, gdje je moj narod 50% sa muslimanskim narodom. I drugo, što stalno uspijevate, ali opet kažem vrlo vješto. Na primjer, srušena je džamija u Trebinju, na moju veliku žalost. I na žalost tog vladike Atanasija koji je bio van sebe, kad je to urađeno od idiota. Ali godinu dana prije toga je srušena saborna crkva u Mostaru i manastir Žitomislić u 15. vijeku, iz 15. vijeka. Ali nikad niko ne reče da su te dvije srušene svetinje godinu dana prije. Ne možete od djece, od navijača, partizana, Zvijezde ili Rada, da očekujete da oni reaguju pametno. I nećete ni u jednom trenutku da kažete da je mitropolit Amfilohije izašao pred tu djecu, rizikujući život. Izašao je pred djecu koja su masa, koja možda pojede čovjeka. To preskačete vrlo vješto. I znači, hoću da vam kažem, nemate dobre namjere, a to nije dobro upravo radi dobrih odnosa. I treba da malo gledamo realno, da budemo ljudi, da pogledamo se u oči, da kažemo čekaj bre ljudi, pa oni su mi dali, imam univerzitet, imam ovo, imam ono. Srušena je, zapaljena je džamija, nažalost, svi su rekli nažalost. I crkva, i srpski narod. Ali ne možemo tu djecu, te huligane male, od kojih smo i mi možda bili u njihovim godinama, da sad poistovjetimo sa jednim narodom i da tako jedan narod stavimo. Ali je bolno i mnogo boli to kako vi pričate, srušene su crkve u Kosovu, kao da je Kosovo neđe u Azerbejdžanu. Kosovo je, gospodine Efendija, u Srbiji, kao što je i Sandžak. To nemojte da preskačete. Ako hoćemo da pričamo ovako, što kažu, brk u brk, oči u oči. I nemojte da mislite da je neko muta time što objavi se u novinama jedna izvrnuta riječ. Muslimani jedu loja i Srbi. To je jedna čista glupost za koju ste se vi uhvatili kao da je ne znam nijan srušio. Ali gdje su te, što bi rekli, slabosti naše? Gdje smo mi to pozivali i gdje smo mi to koga napadali? To je ozbiljna